Ayan, dumating na ang thank you Red Cross Spain for giving us the different ayan, dagga po dato iti Red Cross is Espanya ta di mawata ka po ti tulong dato nang tigdamot ti kasto yung akadom. Doon ako karton nga dadakkel nga para kusina, para ubing, sabsaba, kada doon nga karton nga leche. Ayan na po, dagiti ati ditulong ti gobyerno ti Gopyo. ti Red Cross ti Espanya. Naalala mo at naala kami nga kasla beneficiary ti Red Cross Spain ket ni nagado. Talagang nagado datoy grocery nga intinda, duwa nga karton. Oh yan, nagado ipay babam ta dato. Ayan mga Pilipino dito sa Tenerife, Spain, tumawag lang kayo sa number ng Cruz Roja. At kung ma-qualify kayo sa beneficiary, magkaroon kayo ng ganitong karaming supply. Pwedeng supply isang kwanto, isang buwan. Yan. Gatas, sabsaba, kataglalaok. Aton sa sardinas, kataglalaok. Duwa nga kakapsat. Ayan, dapay bagbagas na, dapay manteka na. Ati kape, green peas. Dapay may isa. Next box. Kasama ba nga ipatulod? Yung Pilipinas, Red Cross. Ayan, Red Cross Spain. Thank you very much kada amin kiti employees yung Red Cross. Napili kami nga maikan iti supply nga gaputi Red Cross iti Espanya kakabsat. Ay, somot lang. Ayan, duwa nga klase, duwa nga karton. Yan, next karton. Sumo lang kakabsat kasi talagang tinulungan na dito. Dagiti ubing, hangasi kami. Para kaan ubing ko na Miski comer este, Ayan, muntong. Mucho. Pwede, mama. Ayan. Makita yo po, ti kasanot ti ka aktibo ti Red Cross ti Espanya. Kamunod dati ta Pilipinas ti Kaston. Ngaga po ti gobyerno. Red Cross. Iso nga puno dati lami sa amin nga pagdidianan iko kan ni manang yun ni mami. Kada kayo amin na po nga empleyado ti Red Cross Spain. Thank you very much. Muchas gracias. Di Cruz Roja de España. Kakabsat. Ayan. Di mi nga pag-arupo nga kastoy kado ti itidda. Sa nga gabsuon. Datoy ang tilamisaan. Agagigika ni Mami Mai. Nakayo amin na po nga. Todo empleado de Cruz Roja de España. Muchas gracias por elegir nosotros para de beneficiario de esto groceria. Ayan, nagado mabaling kaglako. Thank you very much. Thank you very much Cruz Roja for giving this mercancía. Muchas gracias Cruz Roja. Ayan. Nagado kakabsat. Thank you very much Red Cross Spain.